Ma quand voulez oyo nyamien lié. Esrewa nasu e wa sra nyamien. Ke dongasu e un kali ke ngabo e bekle e kloara e oswanga noa. Boy fa enwe manyamien eti Jésus-Christ is son zonfoué. Alléluia. Oma e wa sra nyamien ke ye boy eti Christ is son zonfoué. Mien ikundele oyo e chinji Jésus du mainu. Na mayo ke e balina e kruklo nigelia mo e kunde nyamien wo. Sanga nyamien bobo nga botia e soli nu mo e bali ma e yo ikunde foué. Ke eni e traingwe ke eni e nanti Jésus du mainu ma e maya ni meso na maestra nyamien. Ma nyamien ikundele o tran ya nglenu ma izwawe okuye ma iyawe okuye ke eba nyamien swanu nyamien ikundele tie eba. Israël nyamien nglemu yayawa et la wa se dankpa Jésus dumainu e fa kan voulait e fa man e kundeke e fa esre wa mu e fa si wonyu afin srenga bo ya benu ma e yele wo Israelike baba emien pli e la wa se yele ke esike ya fien wa ayo sameye amai yesike ya fien wa mo e nga e kunde atike su amai yesike ya fien wa Dumanga mo e kunde afamai. Yesike ya fiwa baba emien pli tu patien aboto e su vie boy suzuma ke ye finu efite sange ayo e dwedwe. Sa so be kwa ke kan e bonu ye unke kanzu aklo asonunga. Ye unke kanzu aklo evie. Itie la wase dankpa Jésus dumainu. Asonunga ole jajalemu. Boy e siebeke afwenga e onue e yenwa. E fa jajale somu e fa ya ki osanu. Que Israël nyamien ama e un fangan ama e un ladje ama e un akwe na ma jajale so e kwa ya benua Jésus du mainu ya le so ya jajale so benua asie konsu asie so yele mvle so e faya ki osanu ke nyamien blebo e anangama bofu ensuzu ke okeje mvle ngai yesere ke o nyamien abunu anya ama e Jésus du mainu. Esre ke bebo ebe kuneke moja osonji ekui nglemunga boko elenu ese ke nyo isolia su tramala afwenga Jésus du mainu wala osaklo nganu nan de Jésus du mainu baba emien pli ima bule pe kungba akla esa pang bo e suzuma bobo esre ke nyo devlenga ma e Jésus du mainu ngamo kpofwe suzu na me lifwe nye inwa ya sangenga bo asuzu boye oti alaje boye ti yele boye ti paile mais lifu enche ye no ya iklosu Jésus dumainu esreke bo ye boye ti owa boye ba ohun mananga ma mi pli okundele oyo kinji ye kunde make e ba wangbe sanga ye kunde ke e ba wana eniwo e yanu afin se eniwo e yanu sapai ngamo e kundele ye enwu yo se eniwo e yanu sapai atrenga boya nangama ayi ya esike ayi atreso musakpa itingle mu fa enwe ya ki osanu ke anyanga boya abebo he na mo ke ekoke balisa sanga mo ke yeni wo ya yanu na ke ko Yesu afebe kwa beka o akanda ibo wa Jésus du mainu nga boya yo ko ma osakpa o transu ya makan voulait oyo ngumi olie Jésus du mainu Israël o ma oyo so amen alléluia. Ma quand voulez oyo nyamien lié ici un blenwa duke ici et a ofuemu oma ewa usa c'est e baba vie e mami vie be o ya fien boy ande otibe asonu yole asonu so nganu wa klikli ma be jaso na ma esibe a ofueble
Et on quer et mami vie me jasoli ma et sobenu n'indabule Jésus du maïnou. Amen. Yeah, et c'est et mami mou que begoase. Ikra ke asonu wa konyunu e wa fa ble e fa so amunu e ya mumoni balé. Isien e wati ele motuenu jasimu e wa fle e nyama bla kofi au Christine ke obla nama o afa jasin somu o ma e ke ba ma e sonu ni dabule Jésus du maïnou. Alléluia. Alléluia. Nyamien iklofwe kwa mungle mwi nyamulike emi Saint Jésus-Christ iduma inu. Omande mone boti avril strai chembansien. Jasinga bewe sanumu beye. Maya kundantranwa ko na Yesu saso isuli kaulenti. Ya enia nga kusubo be oli kakungu bo belia besu esu nyamanu. Manyamie ya ungwe sankusu onyamu tran famille Jésus duma inu. Ma esu e jasimu besu. Alléluia. Sien sa ou fle djembeole bonifata ke effacier nyamien vle ignu. Oma e pasteur Kra Daniel. Iwama nyamien vle isuti ke basiesie le mo kwe san ble. Ye ble son bwebo le mo kwe nga yauru no boti jole ke avril strai chemba bluni nnu. Kwa kuogu yake boti kemba bluni mo kwe. Kebe se kendo swa kula do mo kwe don sien oni bwe bo faju do mo kwe oni bwe e yawa bekle elike ye le mo kwe sonu sanga boy e baba mbe waji nukle yele manga bo be su bo okale titi. Alléluia. Ye akpaswa nga kusubo beti e makanga melie école de dimanche be sukpen iwama nyamien vle isuti. Yes, yeah, on y n'y be kusubo bele ba, boba somu be kwa école de dimanche lo, ke bele be jajale, bo blesson abe wa susu, be fleke kachile ble. 2025 nga yo nuye, i ble lienyon. Be yo ya fwe kwa, o ma fwe, kenga boye be yo, be su be blesson su, yele avril strai chemba bluni insien, bo gui chemba a blanc. E mami mu be anja ya urenga bo yo pugon academy lo ye e makanga some ko be ko su blesson so ye ndeti nga boy oti afwe 2025 lien ye le ke ale nyru. Alléluia. Ye ko yona e wa kankun wa tran blesson ibo oni fata kesie otani baso iti sika kotokun bluni insan ma e busa some akunda na e makangamu baklaba su blesson souvie oti yeme kebe ko be klebelike ba vie tikete wa ulolo sange kokko ya so mo bai nyami anvwe silenu kokun e wa so wa nyaka kile sakpa. Alléluia. Ye ja symbole blekusu o asonuwa oma ken songa boye oni fata ke cellule me kra be ko bo jasin yele fuenga boye oba boti sranga yo nuye chemba bluni nyon. Isonti be kranga boye beti cellule sou pengben oni fata ke be ko e paso iflua ma ase trafwen ijuma di ulelo oni fata ke boye won esiesie ya sono e pa flua viemu anze jajale viemeole be ko na be ko fabe. Amen. Ye ema mi me bia paso akusu iwa ma blamu be krakra be suti ke ba siesie le mo kwe boti blamelie like klele bleu. Stranga boy oti mesrai inu ye beko like son le sonio. Ye ikungba sonu ingo suisue kun yele afet masi iche nga boy afwenu akrakra eyo black ngba sonu geso o suisuvie. Ye nga bo kusuoti kan national bo beja e fa blesson e fa sie kra enyunu ka fwenye Jesrai chemba bluni nglan bo gui chemba blani mo kwe ye beko an yasonyo ya yason ye ya yam soklo ye an yason afwenye eja. Alléluia.
ngalia kusu otisa boy wa flanu afie boja sin somu watiti yele sema jumai ndetre bluninyo ngabo ni fata ke edi ke boy wa sema so adi afwe ya gagale vieme o isonti am kra ngabo yo afali envelope somvie bosangele lende ofrualiente osanu ke chele wasin safabali fagwe kele yure gbogbo nu anze kusu akra weni anga boy ebe ni anyansu service dog awun beun pekun be jiji nu kreo be ma ovie ye apaso anga kusu boti talwamu be apaso commission jeune sœur iwa ma eni amla me krakra esuti ke beleli ke klele ble ye ble son ye le moninga bo ba lo boti avril sraichemba bruninsan asonuwa ye be kleli ke sonyo ye maminga boyo wa kleli ke yele pasteur Kra i Julie mama Kra Joséphine ndetinga e gransu ye ye mfami klein nsi onyru osie ye nde sonti klewa ke fa Samuel Klikli netrekun imabluni nnu se kangan e unsa so iwre we ye ngari kusu otisiesie wa bo asonuwa oma e anya isiesie fuemu besu kwen wa manya mienvle besu ti ke asonu wai ele ndoswanu asonu ble ye ble sonu be klelike jole ken krakra oni ya ken krakra ke bese ke ndoswa don sieni bue boju do mo kwe oni bue e yawa ye klele ble son yele masule isukru se ba mo be klelike ye kura unya miende iwre pokun e kura suma masobo kale titi alleluia ye mlaken kura kusu ka be se ke do mo kwen e yawa pokun be so ebo srewanu lele midisu alleluia akpaso nga kusu ke sato esu be ni elikai be o manya mienvle isuti keke ululi avrisranu bo fe ile klikli bo junde mone bo tikembansien kale fi onumale isonti oklate kango sanu kafa bwanianu se savie onu na umeure anze kusuko bwania sin wa ke kan bo ania tani makale ngabo ebe ole ke grai e baba ni ema mi vie me ongwalo matambe kokun be jiji nu klewo wa fanga yo no kaleri eso akra jenua na ya akra suisuli ka wrenti sien ngabo we sanu oyema fe isonti eba pastor Kra Daniel iwa ma saso oson ekura enu yele emami emoson soin gogo popo emami soin oti e baba ngabo oti adjudant chef boson ndri akese Christophe e baba soin oklelike ngwalo be ngaba fa be won amanya mia ufle boy fle afemis man oklebelike so emo oti esiso ini Oma emi ofleli ema miso ihu masi srai chemba ablaoni na grand la ulo ya ema mi osakilio isonti siesele ngaboti siesewa bobefa yo emo ise ye ye yake boti avril srai chemba ablaoni nu bekoji ema mi fuen grand la u fuen sie ore so no ye befe be ko klonga boswan agbanyando ye ifuen ngabo suisu boti avril srai chemba ablaoni sien bekola emo inakasien kloson be asieliensu manya mien ofomvoe mayua we oswan ebo kesa meju sakpa oti kekle stranga ela fisunya le nyamien yiwa we se yiwa we swan ebo kesa meju ekejema ngaboti strankunlie anja nu ke fi wa efite na ma ke afabalinsa sengeka ko manyamie ya ungwe sani wowo manyamie rablengo kansu Jésus du manu amen. Alléluia. Nyo amukula mulike Jésus duma inu. Manyamye yakunye obugwa yengwambenu. Englemun suis Joadan. La régie, vous êtes prête? Adjalenga yo so
nzelike mone tien kloa eyeyinu ngamoye ayo efasi amunyu keble wa ko nyu bo sransu igwa kun ofite tale unko fi no. Alléluia. Sran vi wana bezeke tale unko fi tale unko ajo. Alors et son zoulé nous et on se sera akbi kun ya nous sera blassin c'est be tanda kebe soin du man ibon et nya million able nous ni motwe okun kodokun ya na sange donga su benga moba tanda kebe soin du man be plan nyamie soin beti sran ya ableso ni nous 175 ko fait anuma simone nga ebwebole mo ajuanden sran beti sran ya ableso ni nous si kanga mo e atanda ke ijin oti million brunisien ya mo tue okun kodokun sien Oman benga mo befa sika okle kebe man million beti sranso dongasu kebe tin sonkusu sranyon bon mian sranyon ngamo dongasu ba tani oti kotokun ya nyon kotokun blauni nu ngamo we sanu dongasu oti kotokun ya nyon kotokun blauni nu ya nyon sonu ni onu yakun ma bwebo nsumu ndinko donc ansunsu amen benga mobe fa catégorie o betin so ma miera besu benga be fa sikain betin nu ma miera besu benga be fa abain beti sran 38 on dit quoi ablasani motwe c'est ça ma miera besu benga be fa blalen beti ablana ma miera besu benga be fa wakain beti ablasani nso ma miera besu benga be fa obwen beti ablanani motwe ma miera besu vie okun benga be fa obwen batani kotokun blaoni nu déjà ma miera besu dan oma ikra ngamo we sanu donga soti kotokun ya nyon ablaoni nu amen anglo ngang classique ya bobo oma ngla mufanga nan sisi amubo esunzule yole otidan ngamo ile idonga su yenga esunzule mu entenden okunga ya nyenyele kangamu ngla mufanga ke kasonu wa vie anwo tablinga be olon anko klamu dumandende nangamo nyamyewa eyo e ayo mora ora Yesu sotiti famille Jésus dumayinu amen. Alléluia. Ma nyamie oma ifanga ma ifaisa yule nyamie idumanu Jésus dumainu yenga oti jajale bo esusu aimasi monebo bale monenga bale oti ramochen. Alléluia. Oma asonu sisi elike jajale ngabo efata ke esubesu ye aimasi monen ke asonu klikli ovie e klanga bo e drai fada ke ma e ya antenne ananire e kla esilo ke nga fe rujungule loe e ko afin fada ke e nanti. Alléluia. Ke e ba e faira mumu e tranu ye ke e felon e kusunga bo be kusunga be ba anyanyo su yele e nimbe e yalo ke yalo Ifa ba pharmacie mami adjoint. Ke felon ko kunye esufa ba station a o asonu ici wa. Alléluia. Oma otisiese wa e unka ka ifa titi flambeau meole sonja bobo ojube ole be
yen be yo fanfan kusu odumwa enyunu e mama nyamie e yinglo ke nyamie osuba idele sapa alléluia oma ma ikra etu ekunu na ma e wala fisu ayimasi ke asonu vie na ma e wawlo ma ikra yo na ma ikonati ye kanvule oyo nyamie lie amen etesu e anyansu isien ewayi echelemu omenti fadake esisi eun eti endenga o koren fuemu nyosu ndetringlan iwanso iwe ma strankun ili kengo bu iakundake se oma otikpai ofama nama oyo iklungbosu ni mialesu afin songo manya mielike iklu fuesu iklu ojon alléluia e nyamien bobo yedumwa ofama yeo ye i asina dumanu ekusu ke beswanu ibama isangwe oma e chelebe ile ble ye wajuye e sereke ma ikla ifa chelemu ye ma ejaso iwasere nyamien ara onu ake chele ngambo afaba nyamien afaba ma nyamien bobo rasu Jésus du mainu ma nyamien bobo sonu ofa di jumai ya ma juma so o nyunu ma isre nyamien Nyambo Israeli ma nyamie bobo orasu nama oyoso Jésus du mainu amen ma assez efable e aki e service d'ordre besanu ye e kan egwasuke gbogbo ngamo eniama ya so abejisile le ifa e blusumu ifa gwa ye ngamo eniama blamu bele nule le ifa e chelemu ye ifa gwa ma eniama besiesie ye ma ebla e groupe Adonai be so en blessombo
Enyamia yama yama nyamia yama. Likenga enye yai esi nyamia yama. Enyamia yama yama nyamia yama. Mwaenga enye sai nana nyamia yama. Enyamia yama yama nyamia yama. Et si nous avons pris, quand vous voulez, aujourd'hui, Titi, famille Jésus de Maïnou, ça pas, les qui croient en moi, les yofions. C'est moi, au tissou. Hier, et eu so kusu, koko ena, et agi, et sous la filet inglo, afin ça pas, il a fait sous, et la fisou que, à sous prime sous, que, et qu'a a fait nous, et la fisou que, anglo ngamoya ulunuwen ayoma oye patra la aliemu itie loa se famille Jésus de Maïnou ngamoy femme kusun esike oswan juma ibo itie srewoke ma osuralen o transu iwa fanga mo ti yoma oson na asonu wa asamion be kran inu ya famille Jésus de Maïnou. Yo ma benga mo be ni ansu be fa digumani ngulele nsreke o surale o tran juma kula ngamo o mame densu koko ina ba dia la je be ningemba ipa wa trena wa wenyunu titinti ma kan voulez o yolie famille Jésus de Maïnou. Amen. Amen. Ma ikra igwasi ye ete o enyamie mamale ble inu ete susu oma etindenga o dwemu yakon ablasan oninu iwa nyon ofagren iwa san etinde somu iwe ambo angra anangama iswanu ambo anwo iawlonu ameme afi otikpa ambo flei afi ikun oti ufue. Alléluia.
Nglemu était sous et nyamie mamalen sous et fablé et fayaki et choral besanu. Nasami
Mama nyamyenga be kwetu ma Francis, be kwetu ma Sento, be kwetu ma be Gupas. Ma meme so nyamya so mama le fata. Oni ayesi le fata, oni duma da ele fata. Ma meme. Ko tu manda se mama mo le sina ye se ma. Ko tu manda, muka fo tu ma, ko tu ma. Ishiwa ye, ani mama le fata, ani duma da ele fata. Obo be ko tu ma Sento, be ko tu ma Francis, be ko tu ma se be enjoy. Ananga meni mama le fata, eni ayesi le fata, eni kafule fata, eni dumada ele fata, eti nya be ba yo wonu. Ati pata pa be pa position no. Ati welo je ita kata kala ni la sefwa. E a mama ma anyesi ma e. E a emo dumada anyesi ma e. E fa mama le e ma. E fa ayesi le e ma. E fa dumada ele e ma. Ani mama le fata, ani ayesi le fata.
Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Mais quand vous les ignoriez, aboye afien, ati nyamien, ye ati famien, o sielen o le titi, alema o unsu, ma o a unyunyan o gra e afien, ma o timi o jinglo e afien, ati nyamien, alema unsu, se suon otisu, oni fatake e fable e mamao e kanvuo e suo, otisu ke e fable e yo oduma idan, otisu ke e kan e wanse otimimbo, otisu ke e kan e wanse osiele ibo, waya delio, afolio ngwamani, koko ina e a esrankpa, afolio ngwamani, koko ina babo edumanvie, afolio dumamani, koko ina e a klagran zranu, srambe afien, efa kanvule, aye yile, mamale, efa mao, ma oduman ofu e afien titi. On vle ofa kanvule mao, on vle ofa ayen fa mao, on vle ofa dumandan ele ofa ma okumba ke, afin woyati e mignon, ma e bonde e kanvu Jésus.
Alléluia. 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 Manyamien vlen sosu. Alléluia. Maman Malenyo Jésus lié. Alléluia. Ma quand voulez oyelier titi. Amen. Ma odu mon fou et afien. Il a oase. Afin owa wen otingei. Ma quand voulez oyelier titi. Jésus nous nous. Amen. Maïgoase. Ande ndenga nyami wa wenfa wula miangule no nde itin osike vin isamai isrewan nsike ande ofatake isre nyami nsiesieli isrewan bo fluwanzu sange nsiake ko isa Kenya miwa wetinge sran. Inde nous Jésus wan otike angban amwansa angban. Atingan ni zanga asia kan ofion. Okwa asia kan osuko. Kenya miwa wetinge sran. Aklasa kensi. Afia asia like nga afo wala no. Ngula ifanga wo. Ole wa fanga mo ke ya esunzu ke ningembe ebe koy sange se nyamye yiwa wensu tinge na osu yo wa fa uflen ma esusu hallelujah ma efaye nwe wora no sre wanga mo isre mo oye ke ya tabo ma ekula eseke misi noase oni na urenga mo atike su kremi yele ke Jésus yoti vin ibo panio ye obobo ye ati vin so itafuenyo ye nkusu unti vin isama m'entend Jésus nta Jésus sou nsre wangle muy ke awukami na eni e montant sou kenkla nsrengle muy ke awukami na eni Jésus e kaki sran moi na nsumba mamokale titi yo ma nkanvuo odumai yo ma odumai onyanyunu mingwanu sakura nga nyobenu timisrewa afin nti vin pan isama kofiande moko pemiwa na namangula fi kenti vin pan isama
Famille Jésus du Manou. Yen serewo. Amen. Mais il a miancé. Et bonne il a miancé. Ma esiesu ndenga mo o dwemu ya ablasani ngulanu kebe fa nyamie ninge mu ban ma esiesu iwan anangama asi miknulo akundan asi miwafa ngabo nti sentranseo senjaso asi akundanga nwabun se nanti nsinyo se nlao awumi sango yo asi sankula pan sanga nyo asi kula pan se ndeye nwakan bonafiteman minu aboboy asi kula lala awo misilo wokunba awo minyunu afa osai asi emisu silenga afa simi otrami pen atrami ngulelen sufun nkula ngume ibo nifan ke ye nkobo owa wenuma lo nifan ke ye nkobo anuma leo se nfungulo lo awolo se nkoblo lo awolo se ntu pepepe ke anuma sa nkotran via ya filie lo se nkotran via atelier lo kusu atinge osanu atrami aklemi sinure se bo nwa ma ausi owlatun na okatamisu ausi soin okakikani okpaja sin yami olien ausi timantun onyun kongwe paja we ke vianusa olien osanu kongweo vianuo ikulati kun sana kunseke amen woye asiesieli mio awuli mike tanisa miniklu kunsenu nyo mo yile klamambo ayili minti osanu aninge beyo nyeme nwi wuleso blebo ayilimi vialie nui bo awulimi ke tanisai mi nikuse nui mi wuni ilikaf mi wune ilikafi ti mafia onyunu inu bo nte o moja bobo onyi tami asiensu tiemba nga nkodi adumwa kleli mba gweli le fluanu kusu nyan diman bokun nyamien wo akundan beti plon o be soni pangban o sebe kan aunyan ngba kula bonu aunyan ngba kula bonu inuan trabengba nla filele ntinge eni wo nyamien nunu kluvi fuemu iwan nyamien nunu kluvi fuemu ke sran kun fuemu anja so minyule
okpofwen be kan wo hunde tete pasa oduman yebe fa ngulan sinke blefwemu anangama nko okpofwemu ni minyiki be bo be ni wobe le nkpo be pole mpa nga be fleyi pole manfa be mabu mi pofwevie e nyamie ngurenu saminia nganke ankan vieux e nyamie ngurenu saminia nyami klulo akundan se aniana atinga nwoso nti ten famille obobo o atinri enso Jésus doumaï nous. Amen. Luc une de tre ablaunigno. Ima bluning blonu. Osike. Ici, au fali pão, que o la lignamian sei, o bubulinu, o famani be, o selike, paungo yen, timi une inzolie, amutie, un soufamant, anyo ikenga, nyo yensa, man amula ben un sou, kebe vieli ke digne, o fali kluwai mani bena wasike likengo kluyanga nui otimi mmoja ti kle aingwe ufle nganyamie wa oni amutrai inzolie amutie besuwa guayaseo sange ania sango fami masramun et ça la talie kun mbo nkakilisran unsuko ke bedi sieli nsunsa sange srango fami mai masramun iyako pekun besu usa bevienguna ba un srango wayo iso salien likin detre ablauni ignon aucun Jésus ni akotomu aliekasien abedi inde que Jésus quand ni que sran kun obe afiemo a fait mai bebi sako san ke wan okun luki wa kamande wa moi wa ken yongan sangende yongan wo o zan d'être bluni san no mankangana esusuna ewi zan d'être bluni san ima blauni kun osike que Jésus no tolin i wala boli na wasike na wole amunukun wa famille masramu ils sont en fouemu beniania beviengu nyunu besima srango ken inde benukumbo Jésus klo isakpan o menten iwunle Simon Pierre buli inyima klelike o usai srango ken inde Jésus son enfoué son qui se ivienu iwenu o uselike nana wow Jésus c'est lui que sranga mbo pão citronu mfamei unyo ye oboli itronu
famani Simon Iscariot iwa Judas. Que Judas soli pão sim sono que ye Satan wuli inu. Jésus se like nga awan yoy indende. Like nga awan yoy indende. Entre nous si yo. Sange benga beni wo aliensin benu vie fi wa woman sanga tie oseliso kebo Judas ye osie be bolenti be viemu be buike oselike okotolike nga be fadi ken anze oke yale fuembeli kevie pekun Judas fa pão sin fiteli ka yo son mu likai wa dun ima blasani kun que Judas fiteli Jésus se like sien mbo unkatili sran wa fanganti inglo yile wa ju ye miti nyamie ayi iunglo ye se nti nyamie yi unglo nyamie bobo o wa yi nsran wa fanganti inglovie oyo iso ikra oyo iso ikra. OK, merci. Mamu nteo amuwa kan amuwa kundemi nselizifu mbeke likanga nkolon besukla comment lovie ndekumbanye nkankle amuye mamu ma amu mlakun anklo amu viengu klo lenga mfa klo liamu amu kusu amfa klo amu viengu se anklo amu viengu isonu yesrambe kula bewu besike amu timi sonzon fwe. Amen. Manyamie reindensu. Alléluia. Ndenga nyamie wa wemfa wula nonti pekan. Que Jésus ni akotomu bedi alien sangambe julimbe soni nglase ke oti dans sang mais nyoe te kan klikli tien sonu Jésus unzini beja inyonsu ye ngabe dili o fali communion o facieli benyu I liken sanga mwi mo tike yon fasi amu nyunu nyowe. Blenga mo be dia lieson. Jésus oselike san kunwa mwa fien mo wa famima. Okumbe kula sangalen otobe amulenu bien wan. Iwan sranga mo mfa alienga mfa bwe trono mfa me yo. Nyamie i jajaleli enu o fara ke sran kun fema o nyamie i jajaleli enu ke Jésus fali pan fa wule Judas sanu o selike likenga awan yoy ndende ndenga mo nyamie fasi mi okunda no mo fasi amunyu nyowe ke ni nyamie ya wula salika wule ande sre wanga mo fasre mamu yele ke akunda ngamo owamunu na fizuke ikpakpan nyamie yona ngamo fama mukamu yoy amu yendende c'est amen ngamo otike surale mombon fama munyole ke ni nyamie ya wala salika wole akunda ngamo wamunu ma oyona amu yendende avec blessement pas
on dit que c'est ninge vieux et tuin soudan et femme vert et ninge moué Jésus quand y a blanc wa duke ou il y a blanc wa duke nyamie jiunglo y a mi srang wa fanganti blanc wa duke nyamie o kanvumi o ma ngofata ka yo ndende ninge ngamo nyamie kloko yo po bwe dewa olie bwe kan ngamo onoi ke afa communion misre wa ngama sre yele ke ngamo sanufwe ayo ndende ngankan iti alléluia mi sunzun le kusu yele ke akundambe ikpa afi srewa yi ke ngalen ofa oni akunda nyombe diguma ke nyamie ofa juda yakunda ten fa ekunu sai ni juda yakunda ten kusuma osaki un nganka mudi juda yakunda ten nyamie fa elima Jésus wuli koko ina ya nya iti neo sanga yakunda ten kusuma o elima ibo wuli o ma kense ke like nga yo ndende mo wakunda mbe pa koko ina wasaki obobo mulike juma nga nyamie fa wulo sanu ka yo ndende na sisi obo e yaki blele natiwa ke klezo abo e krun ma e yoninge mu waka alléluia ma sranga mo wasiesie unko ni nyamie be wula sali ka wlo jaso fa ongwan fa wlo yamie sanuna seke akruke ayo ekrusa ngamo omindoke ayo akruka siesio una yo afin oselike se ibobo nianu e kwali ke fio fa o anwurin fa sienyu sre obobo olie et si n'y a bien pris on danse que o fali paun que o la ligne bien sei o bubuli nu o famani ils sont fuemo o se like paun go yen o timiune inzolie et lo ase afin o une o sakili koko ina e aipa et anya itinti mankan voulait oyolie ati nyamie klumo ayima sate fo iblo afleke ani be dilike likawre ngremu e sofle le sonu ye eloase mankan voulait oyolie Jésus du mainu amen mais kayo sukumbanu kebe vieli ke din o fali kloain manibe na waseke likengo kloanga nu o timi moja tikre aingwe ufle nga nyamiewa oni amutrai inzolie amutiye besuagwe yaseo ila wase oni o moja moti aingwe ufle inzolie Esreke o salo e un o siesie e hakundamu dama
te trayenu sange akuna panga moko suma pako mae ma il faut entrayenu famille Jésus du maïnu na prinsu ma e yaki unu na bae fa e fa saki ogumai na prinsu na bae fa akuna te fasienu sange ngamoti pa mo o kanvo mo oyo nyeme ma il faut entrayenu inyo ya wala salika wale ma sura len o utu esu famille Jésus du maïnu amen. Angoissé. Venez. À son pengben ambla. Edi, on est comme. Et si nous avons pris, il faut qu'on voulait aimer. Nous serions que ara oma misu. Kebe nyobe ula sali kaule. Ma owa wen otinge bena nga anwa be yoin dende. Ekluke eyo oknusa. Ekluke enati o atinli ensu. Ekluke ekan ewanse o nde ibo. Tingei. Ndengamo nsre fadigma na jionglo e afien yodumandan e afien ngamo nyamie famam kam yoin anyo indende famille Jésus du maïno amen.
bekloa egaso. Et asre nyamien ye efa anglo ngawen efa lo nyamien sanu. Ke Israël ma esiesie e kelemu nga efa la nyamien se efa dwe isurale nga mo nyamien wa siesie wa ma e inu ma e kan etiase e si nyamien pli ma kan voulait oyoli titi e lo wa se dan afin klole nga ma kloye ole ma unsu blenga amayen oti sura le ble ke isate ifo ekenga sa enyo eula salika ulen oti sura le dan o ye silen o le titi e lo wa se Jésus du maïno e yo du mandan afin kakile dan o we nyun e yo du mandan afin engwamu be kaki ninge lamu basin siene ninge nkura wayo ufle wa mai makan vulo nyolie afin amaye kurale makan vule nyolie afin afa afe samu bobo afa yo e anyu nyalike makan vule nyolie afin be kura ngamo be natili nyanzu enu be kura ngamo be natili aosinu siene gbajale o be nyun sienien o yesile dan o katabesu e lo wa se Jésus du maïno anglo ngamo o wemo afai wula no oti anglo kumo eninge metre oti anglo kumo anglo inasu oti anglo kumo like ngabeti kiakia wa mo atinge be like ngamo be lema fangan awula be fangan itie fa kan voulait ma o famille Jésus du maïno et si que anie ou nous, et si que anie nanti, et serait que au kulalen ini fite et un guano famille Jésus du maïno, ma anglonga et dilalo d'entre la alien famille Jésus du maïno, anglonga nous ma o mamu be kulalen, anglonga nous ma be sile, et serait que aolianu samu, ningenga mo be gaso be un, obobo a jinglo klebe. Ye a kumbe wan le na mabe kulale famille Jésus du maïno be kula be sanu ningemu ma surale transu na owenyu titi famille Jésus du maïno sous la file nous ye fa sanu ninge mao et la fisuke wafanga ma kluke afo un matai wafanga kluke kusu e fa un matin o aye no angulonga no mai makan voulait on y a yile oyoli titi famille Jésus du maïno amen. C'est bon? Jésus mo atema babo ejumae Manyamira musu Manyamira musu ora musu okata musu Manyamia isura lei okata musu Jésus du maïno
Alléluia. Maïbonde il a miancé. Alléluia. Alléluia. Mula ifanga ma ningenga moyo yobemu ke blembe koma e patra la neo. Alléluia. Ma etu ekunu e yo nyamie ikunu sa. Ma iso ya ufwembe nu, ya ufwembe tinsan. E amumoni bale. E amumoni bale. Manyanyera muso. E amumoni bale. E amumoni bale. E amumoni bale. Manyanyera muso. E amumoni bale. Alléluia. Ma iso enya atiegwa akisi Leontine ofin diokwe. Atiegwa akisi Leontine. Yo bale anse nou pa. Maeso enia Ndri aya Thérèse ofin botro. Ndri aya Thérèse ofin botro. Maeso kwasi ngesan Nadège ofin Sakasu. Il y a Iwani Ewaka. Alléluia. Et ya mumboni bale ma miera musu. E mami nyonga besu kwenu. Banya mien orable nga mudi wansu. Samu koin e yo diokwe lo fuem ni botro lo fuem e belike. Ye ansebeke ile yo wayozu. Alléluia. Ezusu mamokale tititi. Ye imami kwasi ngesa Nadège mo il y a imoni wa train wanyami rosuo nyami iswanye jumanga we sanu maidi wike au groupe de prière nous oma nasisyobo jumanga ma dilon mataoni amuna divie na nyami ra Yesu tititi. Alléluia. Ma ikra ijaso yen pamulwa ka sonu vie ka mu grain nyamie iswanga ofata ke plan en plendende. Alléluia. Ese la muke donc asu sran ya kun sran ablesoni nouye ba fa ba ko klebe duma e soni ka mu ile nga eklatra etra yanu yeyo o manke asonu vie ngofara ka mu yo anwe ndende kenya mie ramusu mo twenu o ya mu fe o manka mu yendende kusumo ibo mo le fanga vie. Alléluia. Ngofara ka yo ndende mandenga o kayikru maître amien et signe amien prie quand vous l'entiolier titi na fisuke wafanga ebali na ikumbanya izufasa ision afie ni wo yali nu ela wase onigument danga masudie amrembe nu afin woyati vin pan ibonio ye etio sama o sunzunle yeleke isuma pa mamokale tititi elo wase afin we so ajale nu o wa wen o tingei na koko ina ya suma mangamo kanwo mangamo yoduma idan nyaki on vlein o sanu mansura len o katabesu tingebe kebe agrai ngama kluke o mamu be yobe maoy tingebe mabe yeso ngabe ko fabe ko ma na be ko plan o soin fait so akundan fagula benu ma kan voulait o yolie famille Jésus du maïnou anwo oni nyamie ya ungwen
Yema otingamu le motwe umwanganu Christ Jésus du maïnou. Amen. Amen. Amen.